tinti boko ati afaso o se o tu bobo dan no esa be bo wa o se nyame atua ne ka na mi o ma ba ya insecurity ne te faso enye ni fi no aso minjoano na mo se mahama Ayariga fie no me hu se fi me hu se nantwibuo bi na yasi no me mamon classify as hard say fie because if you was see one kan wati mu no if you was see one kan wati mu no se mo classify as fie no eni de memble mo dinya dabi eni de memble mo no uko hu aru na di su fie kura baka se nkoko bu the reason why Obeka na do see yana obe si fie kama yana si debi opetiti fie na ran no because godness wade bi wo yemu senne ukọ fie kwesi posh house pe ene udu ngo atwa so unam won say Ayariga fie offense wall kura ni o Dabi yes so ko hefie otimu akra ejin kwesi me hu se na se ati na me buafu so mu fie one penny si posh house that because of BBC yanti ko usi ombeku ana o mechi fie no unsa fence wall kura ni o yeah eni ko hwe aru na disu fie eno kura we kura fe Yamunta kakura de oni bi kura wosiri oni bi mbo enti mesra MPP no ne MPP nyame na twa Ayariga ka de suni na wi ala bono akaso mbeku onu amu ya se omaya yatim mpani a na wodi eso mi aye campaign na okasa ase abofra sebi afi ne yawo no teche ato ho asefem na NDC no de ya da bia make say say omumpanyifo nyina asa enti panyin eni party nim no atu omufo we panyin na obamu a de wo nanim wayi na afiri ho de wo na chi wayi na afiri ho enti sesi anu aka wono nko anu osi ho enti wo waye kokota ko ntumi ntunefo ntumi nkonanim isa okoya obeyi wa afiri ho enu ni ene a ye hu na utumi ba abonten be kase se NPP ba ba mu a na boko ntokwasi wo ho a sese no Mr. Mahama MPP na wa ban mu ana de esi wo boko na esi ana o promise wo mu aniama until the people are waiting for it enunti ana mo mani abre wodin nnya kwaso no ekoye campaign enne omuso waba come and deliver your promises to them. If not, the Boko township will be ungovernable. Omuso the almost starting the pressure ombeshia koshi wufie ewo bole enti no one sorry no one could deliver to them. He said, "What's Ghana for have short memories until you can say anything and go scot-free." People are saying they don't have a short memory until whatever you promise them, they are waiting for it. Come and deliver. Now yet the sun normal way a politics na ene buabon. So they are saying, "Send sema eba asemu baye." Na nado danko Akufo Addo eni otumfo a yebo ne dia yebo yemu asema no ye nana sorry eno mu esie etu agina etume resolve sa boko ama peace renew wo boko mo Mahama ne unkofo sa ko wewe mu a de koye politics enam se ne beto aba no ema eno na asafuo a ye hu ni nei afedi ko na ko deliver to the people
wotina ho twetwe wo na ase Ayariga no if you na o machine kura so they say fi say wo una akosu jagu mu una akotu tuo una akotu petrol bu ene asoja nti jana aso no promises bia wo dem go and deliver the promises to them na kwacho obema mawia no ato no why nti you should go and deliver your promises to them abanya mobile ene me say enano me call adwuma oni amene ni wo adwuma ebusa me say where are you from? I said Ghana. Or say, hey, Ghana, I've heard your president is now a drug baron, cocaine. Oh, I swear. Or say Ghana, now your president is a cocaine baron. And Mguasia Mahama de go on my Ghana. The ene abrofi na te se Mahama aye cocaine dealer, aye cocaine baron. That is the extent Mahama de Omana could do. As a female or mine I wo ujina hustle the 1 week. A bit pamon the I'm saying for you now. And the dance ene uko suhun ene osiamuni we ya awia kete omu to the answer. A kwan ho uko kumasia. A kwan ho uko isti sa odroni sunyada. enya ahokyere Ghana wo mu ba ye den kakra sa oman no ebo ba Ghana fo ani da ho omu hwe ni din ekopon sama oman no bo ansa na omu be ka bibia fa ho omaka yesusu ankete ma ye nyini ba no na politics e sha asie no it is NDC for campaign no omu ye nyina ne se ti ye to abama kofu a sabi obepam mpepefo anantafo amomu komukurum tembia no omu yisu tribal way ana omu dia yene power e dia ba power omu yisu saade na amfa enene no omu hu se enyuma pa NDC ba ba mu omu ye no so ma sa amfa another strategy a omu timi sa ba ba mu bi then omu yisu bako omo yusu bakuru bi no ma say yusu yen accounts ebono against Ashantis na omo koso damage ni wi a omo ntimi sa so wo problem ni bi mu omo suban no akoye de bonsam otimi saade eto ntimi nya ade yie NTC fo suban no na Ghana fo no ma yen hwi yie omo yusu bako sansam ya ekoso mo hankasa munum se enye politics na ya ade bokofo no eni mamprisifo no o mankasa o munni mo hawo se aban no ebetena se timamufo betena se na ohaw na eda ho no ya solve ohaw no dabi because of say obi pe power adi obi pe MP aye ni ti no e MPP fo na ekoso damage e MPP fo na ekoso damage an omojai ohaw na kasa ko ni power e ka mata ohaw ni dem to na mo ka asambu fro na ene mo baaye no ohaw na da ho no mo ntimi so wo ye na boko sensem no asa huri na asa asori kaya no e di asem bi na mkoka kire bokofo ye di pridu asantema wura ka asem bi oso ne de enko na asantema mu tenkesere mu nwa efa ho ben na so yakasa abo ne sori yakasa abo ne ukoto abo so da onua so a ka kyan se sori ye so enka je sori ne so because boko pridu e bedura asantema mu ni tire duru ba bia na asantema wura na wasori wo fra no ntuma na waduru boko na okwa akoka bi Stanya mana NDC for ye na Ghana for paying motititi na mo hwe omo no omo bo oman no na Ghana for mo hwe ni ye omo yisu ajimamedu against Ashantis na onse akanfo no omo de no rororo aboa kwase a oba bi kankan omo nto twede enkanya sa aba now enka eburo ni asante no enka ntokwa asom no ekabedane ebete mampulisi ni bokofo no tensem na omo ye no hono no Ghana for omo hwe ni ye na de ebo papa no ehu na meka amra kwa akoye se yenianom akanfo na mudi NDC fo achi na mudi NDC fo achi no ene no wo akan ma ye ka kire o se wo na wo ya kan ni wa wo ye odihye e wo ku eni mu wonni akonya se wonya MCE wonni akonya se wonya MP wonni akonya se wo ya asabreman e wo ukrom na ko ukrom yi voter region
kokrom tamale ekokɔhwɛ sɛ wobenya kwayi akosi aboagye ana kwampoku a woyɛ MP wɔ hɔ no mana mi kurom Abdallah ɔkɔ yɔma no kɔ 3 consecutive times ɔfin south eduru tam sɛ Abdallah esi fam ɛma ne nua asantini mla no ɔka kyerɛ sɛ wɔyɛ taniti ne yɛ pam no woyɛ taniti ma wɔtena forever ɛnyɛ saa yɛ no na tena yɛ ɔkɔ maako 3 which is 12 years nhan sɛ 12 years no eduru tam sɛ wɔsi fam ɛma obi mɛdi die no ɔso wɔyɛ taniti ne yɛ pam no wɔyɛ taniti ma ne tena forever ɛnyɛ saa na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛ de edi akonya ne bi na meka amana kɔ yɛ sɛ saa nneɛma na ADC 4 year no ɔmo de galamsey ɛyɛ campaign ɛna ɔmo ba ayɛ no ɔmo mo sɛ galamsey na ɛnyɛ easy ɔmo sɛ Russia Ukraine war no ɔmo de yɛ campaign ɛna ɔmo ba ayɛ no saa asɛm na ɔmo ka ayɛ no saa asɛm koraa na ɔmo ka sɛ Russia Ukraine war no akɔ so the damage of NDC aban MPP aban ɛna deɛ ɔmo hu sɛ Russia Ukraine war no ɛkɔ so problem ɛma MPP aban no ɛna mo nso mo ka saa asɛm koraa na bi Ghana fɔ mpanyinfoɔ mo tete di ana mo hwɛ wɔn ɛna NDC fo etwa na ɔmo ano mo twa no bi tu ɔmo kɔ galamsey sɛ atoma ka kyerɛ mo sɛ yɛ de yɛ bae mo yɛ galamsey ɛna mo duru yɛ no so no mo ti mo nyɛ galamsey mo so mo ti ni support no enti ɛnsɛm a mo ka mo de bedi aban no Ghana fo mpanyinfoɔ mo tete di ana mo hwɛ na mo hwɛ hɛ saa nneɛma na esomfo bi asɔre a ɔmo yɛ no ɛbɛma Bawumia chances of leading MPP 2028 no ɔhɛ a ɔbɛ lose totally no kora na meka no sɛ bi obi no kind because me am something na make us no so ka kire me say me ya something dia me timi lead part na ni man ni me mom tem dia me fa ma wo kwa na wo de odi ade na ni me ye dia ya keka kan so no asandefo ne akanfo no so mo fam ho adwen because ye ntra ho ma kwasi atena e me fa ya sase e ma di so e ma ni ye because ye ntimi nko ho no enkodi president ana MP ana MC ana assemblyman ho e ma ni ye hwe ma me fa nko afikire ha ye okọ ni wadi biase area ho no ma seko ni ne patam ho nyina ba bibia nordness no a develop o do so ho no there's no way we dey kwa poku Constantia oba we ni da agi so ndom hu nipa omo wie so amasa be ka kire se asantefo tribalism asantefo de chese woni wo ma omo mpa wasem enso mo na mo koso sa de manina mo ko atifi ko hunu so na mo ba na afọ no ma babusa se no na akọ hunu so enso mo akasa na mo ye sa de senior where 1 minute now do anusi me de anusi no kakra me kan se enkakra dizifo omo bo ma ni pega omo nyai se ye nyusu obi engensi obi ye fa nwe ni power no na wo koso sa damage ni wi a untimi pepa sa damage ni da sa damage no ma koso asante and ebuno no there's no way I'm making up pepa da and the so da ho no e da ho so twa o mani ibi e besie bia no so ombebu ho akonta da achi me da see